Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleep is. I got a queen, she lit me to eat it. She ripe like a peach and she snapped me the snippet. I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. U video u kojem ćemo spremiti M3 za track day na Grobniku. Napokon je došlo i to vrijeme da idemo s Emom na Grobnik. Evo Ema sam dopeljao tu u radionu. Moramo ga dići, moramo staviti gore zimske gume na ove felge. Dok sam druge kotače već pripremio koje ćemo voziti na Grobniku. Znači vozit ćemo na ovim gumama Continental Sport Contact 7. A na ove felge koje su na autu ćemo namontirati zimske gume koje imam ovdje. Isto tako promijenit ćemo prednje diskove i pločice, zato što ne želim trošiti ove diskove na Grobniku. Imam serijske diskove koje ćemo staviti gore i koji će odraditi svoj posao. Uz to ćemo staviti Ferodo trkaće pločice, tako da ne bi trebalo biti nikakvih problema s kočenjem. I evo ljudi, nakon nekog vremena vraćam se sa snimanjem. Imao sam puno posla i nisam mogao jednostavno snimati videe, nisam bio u mogućnosti, tako da žao mi je zbog toga, ali sada u sljedećem periodu probat ću biti redovan s videima, izbacivati videe otprilike svakih tjedan dana, tako da molim vas, ako niste još, pretplatite se na kanal, lajkajte video i uživajte u nastavku videa. Evo ga, tu su serijski diskovi koji su bili na autu, njih ćemo staviti gore. I ovdje imamo Ferodo pločice koje su praktički nove i njih ćemo koristiti za sutrašnji track day na Grobniku. Idem se sad baciti na posao, idem potklocat auto, dići ga u zrak, skinuti sve kotače gore i da ih premontiramo. Evo ga ljudi, skinuo sam kotače dole, sad ćemo ispustiti sve gume i to i onda se idemo baciti na montiranje. A evo, kao što možete vidjeti, gore su diskovi EBC, to su praktički trkači diskovi, high performance diskovi i to. I jednostavno ne želim ih trošiti na Grobniku, diskovi su ko novi, s obzirom da imam te serijske diskove, stavit ćemo serijske gore i trošit ćemo njih, a ne ove. Isto tako imam pločice druge koje ćemo staviti gore, a ovo ćemo sve ostaviti sa strane da možemo vratiti posle Grobnika na auto. I da, uglavnom, ovo su originalne felge od auta, ove su OZ HLT felge koje su jako lagane i iz tog razloga ćemo ih koristiti na Grobniku. Znači to je OZ HLT Hyper GT, znači top su felge, u istim dimenzijama su ko serijske felge, isto su široke, 19 cola, sve je isto. I evo ga ekipa, zadnje gume smo smontirali, prije nego što smontiram prednje gume idem promijeniti diskove i pločice, kao što sam rekao. Sad prvo ćemo izvaditi pločice, onda idemo skinuti čeljust da bi mogli skinuti ovaj disk dole.
Pa krenimo onda s poslom. Evo ga, skinuo sam disk dole, pločice sam isto tako izvadio. Sad ću prvo očistiti malo ovaj dosjed od glavčine, našpricat ćemo ga bakar sprejom i onda idemo gore sa drugim diskom i drugim pločicama. Evo ekipa, završio sam sa slaganjem M-a, M je spreman za grobnik. Jedino što mi je ostalo zapravo sad ga još testirati, idem isprobati ove kočnice kako funkcioniraju, da vidim je li sve ok s gumama kad sam smontirao. I u principu to bi bilo to, spremni smo za sutrašnji track day. Očekuju se sigurno dobri auti, sve, posnimit ćemo vam kakvi auti budu tamo i sve, bit će vam bor snimki sa staze i to, bit će u svakom slučaju zanimljivo. Biće sigurno zanimljiv video sa grobnika, izaći će kroz tjedan dana. E sad, idem na track day prvi puta s ovim autom i sigurno je to da ne idem ganjati nikakva vremena, skidat neke rekorde s takvim autima i to, nego jednostavno idem voziti za svoj gušt, idem uživati u vožnji, idem isprobati granice ovog auta, takozvane granice, jer jednostavno na cesti ovakav auto ne možete isprobati, kako bi se reklo, malo jače, nego morate doći doslovno na stazu i probati kako taj auto radi, kako funkcionira. Znači u biti cilj sutrašnjeg track daya mi je najviše upoznati se s ovim autom, kako se ovaj auto ponaša na većim brzinama i te sve stvari.
kak drži zavoje, kak drži cestu. Po cesti se to teško može razumjeti zato što ako želite ići probati malo jače se voziti tim autom, može vas iznenaditi u svakom trenutku, tako da cesta nije mjesto za to, mjesto za to je na stazi i to bi bilo to, idemo isprobati auto. Uglavnom brenze koče odlično, zgrijali smo ih sad, bomba su. Jedino što mi je auto jako čuda na ovim zimskim gumama, nekako radi cijeli. Ali tako je kako je. Sutra dok ne stavimo druge gume za stazu. To bi bilo to od ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste lajkajte, subscribeajte se na kanal i vidimo se u idućem videu sa Grobnika, a do tad stay tuned!